Hindi malilimutan, gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. Ako'y makilala, sikat sa buong banla. Sa ibang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakaputik hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ana, sa tuyang tamang oras, 4 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. This Sunday Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DZKI Iriga, direct from Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. For glory to our Lord Almighty, for His divine grace, mercy, and protection for us, through the intercession of Our Lady of Peña Francia on her centennial coronation celebration, offered by the following Mass sponsors: Architect Alvin Alba Villan and family, Nabua Camarines Sur; Mr. and Mrs. Pedro Longasa and family, San Francisco, Nabua Camarines Sur; Mr. and Mrs. Hernan and Jane Centillas and family, San Nicolas, Iriga City; Mr. and Mrs. Abelardo and Claudette Tiham and family of USA; Mr. Ray Eldorosan and family, Zone 2, San Vicente Sur, Iriga City; Mr. and Mrs. Junjun and Jocelyn Quiapo and family of USA; Mr. and Mrs. Hansel V. Mago and family, 301 Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City; Edgar Tanchado and family, San Esteban, Nabua, Camarines Sur; Vatican Band and RB Tech, owned and managed by Honorable Batek Rica Frente, Barangay Kagawad, Lourdes Siang, Nabua, Camarines Sur; Honorable Olpiano P. Duran Jr., Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur; Casa RBO, owned and managed by Honorable Ray B. Orante, Barangay Kagawad, Gurong-Gurong, Nabua, Camarines Sur; Ocampo Family, San Isidro Poblacion, Nabua, Camarines Sur; Gelato Gia and Gia's Cafe; Love in a Cup,
love and scope only at Gia's Cafe, located at Apo Drive, Naga City. Honorable Roman Guailen F. Ladao Jr., Municipal Councilor, Nabua Camarines Sur, Wendy Keaton and family, San Juan, Iriga City. Mary Jean Quatsin Catalon and family, Block 1, Porok 13, South Daanghari, Taguig City. Josie and Isabella Benjamin and family, Alaska, USA. Mrs. Corazon C. Cabañas and family, na Anunciacion, Iriga City. Ernesto A. Tario Jr. and Joyce C. Tario and family, San Nicolas, Iriga City. Miss Lorenda Sadang and family, Pasig City. Mr. Jerry Ocampo, General Manager, Nabua Water District, Nabua, Camarines Sur. Engineer Philip Bitaw, Branch Manager, Tubig Nabua, Nabua, Camarines Sur. Honorable Alden Galyarte, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Reception family, care of Mr. Mario G. Reception, to pass proper, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Carlo Jose and Lorely Agustin and family of Bahrain. Mr. and Mrs. Celso de Manarig and family, San Roque, Iriga City. Anne Romero and Cheryl Adel, San Agustin, Iriga City. Mr. Carlito Oliva and family, San Juan, Iriga City. Andre Blanco and family of Madrid, Spain. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued mass sponsors, may the perpetual protection and eternal blessings of the Lord be with us now and ever. Mga karonda, madangog na sa programang Barreta Asinplatica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asinplatica ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos, marahay na aga po sa Sendo Gabos. Pet sa 9 kita kan bulan ng Oktubre, aldaw po kita nin Miyerkules. Iba niya to sa lado technical, si Chief Engineer Abilindon Toralio. Sa information, si Chief Pest Jimmy Guanzon. Tuman sa transmitter, si Bert Cabrillas. Sabi kan, okay na tapos na so filing ka na Certificate of Candidacy. Hahalato na lang ka itong mga kandidato an panahonin karampanyahan sa ka-eleksyon. Nadigdi sa Iriga, igwa ng kalaban, an Arriba. Nagfile man na COC sa pagka-alkalde si Attorney Pichi Alpilor. An presidente ka na University of Northeastern Philippines o UNEP. As in an magiging running mate niya sa pagka Vice Mayor iyo si Consial Gigi Vargas. Halos kompleto man po ang linyada. Ang nakabugtak baga duman sa sendang slogan, Isalbar, Iriga. Ang mga naaaraman kong mga kandidato pagka-konsyal, yaon dyan ang retired public school principal, si Amor Mio Agaw, tapos si Anjo Trinidad. Siyempre yaon man si dating Konsyal Sani Maestrado. Ang iba po mga baguhan sa
Bagay si dating Kapitan Esperidion Rambo yung datihan naman ini. Makonsuelo an ralaban sa politika digdi po sa siyudad kan Iriga. Sabi nga ni kayan magin sports na ang lambang sarong kandidato. And lalong-lalo na sa mga soportadores. Kumbaga, politika sana yan. Kuman sa nakita sa kung ano na plataforma di gobyerno kan lambang saro. Kumbaga, lingawa na muna ang grabing mga paturot sa dahan. Diyan man sa Banuan ka na baaw, mayong nagbuto ang kalaban si incumbent Mayor Jeff Beseño. Bastaan kandidato pagka Vice Mayor tulo. Kaya lang si incumbent Vice Mayor Jerry Beseño nagbali na sa grupo ni Mayor Jeff Beseño. Siya ang magiging running mate. Tapos so saro pa si Kuya Atan, saka si Consyal Ben Blanquera. Ini pong tulongin yan magraralaban-laban sa kargong Vice Mayor dyan sa Banuan Canabaaw. Mantang sa grupo man ka na Team 1 Kamsur, digdi po sa siyudad kan Iriga, bilog naman na grupo. Dati man na bilog. Ni Mayor Rex Oliva, incumbent mayor, tapos si incumbent vice mayor, Edsel Serrano de Maywat. Tapos sa mga dating konsyal, mga incumbent, yan dyan si GC Botsoy Aboniti Jr., si Consi Dandreb Aboniti, si Consi Jeptino, si Consi Nicky Lagrimas, Consi GM Grimaldo, asinman Consi Santos Audal Jr. Tapos yaon man si Jor-El Kaayaw, saka si dating naging konsyal naman si Bishop Ros Orolpo. Congratulations man digdi sa St. Jude Tadiayos sa San Nicolas digdi po sa siyudad kan Iriga. Pinag-install na ang bagong Kora Paroko. Paagi ni Reverend Father Edward Plitado ang ikatulong Pares Prest kan sinambit ng simbahan digdi po sa siyudad kan Iriga. Congratulations, Father Edward Plitado. Tapos, so, iba pa pong mga pag-iriba ni Attorney Pichi Alpilor, yaon dyan si Attorney Rico Borromeo, si Dr. Remelo Garchitorena Alpilor,
si Frederick Posio sa Mikmik Mikmik Lanyog. Tapos si dating kapitan na Princess Monsalve, dating kagawad Dante Oliva Jr., kaya halos kompleto na po ang linyada man kana grupo ni Attorney Pichi Alpilor. Yan man sa banwaan ka na nabwa, magiging one-on-one man ang laban ni incumbent Mayor Pierre Simbulan asin man ni General Jerry Pornalesa Biares. Tapos ang magiging running mate iyo si Longares Ezequiel Pardenes. Igwa pang saruman na nagfile pa sa pagka-alkalde dyan sa Banuan kan Nabwa. Si Jarel Pegora Sales. Sa mga konsyalman ni General Biares, yaon dyan si Paul Duran Angeles, tapos Ruben Biares III, tapos si Pugi Joselito Fortuna Figuracion, yaon man ang incumbent kagawad na si Roman Gualen Jr. Pabuladaw, Janice Morello asin man ining si Alfredo Aslor Nierba. Kaya magiging perte ang ralabanan po sa batalyanin politika di po sa Rinconada area. Sigun man sa Philippine Health Insurance Corporation, PhilHealth na mga solo ferent irerehistro na bilang panganot na miyembro sa irarom kan indirect contributor na klasikan membership asin man solo ferent bilang subtype. Sa irarom man kan Expanded Solo Parents Welfare Act o Republic Act number 11861, ang mga single parent iyo ay may diretsong makakuha ng libreng sakop hali sa state-run PhilHealth sa Circular 2024-0020. Sinabi ka na PhilHealth na automatikong ibabali ang mga solo parent asin ang sendang mga aki sa National Health Insurance Program. Nasambit pa man na tanging ang may balidong solo parent identification card ang pwedeng mairehistro o itag bilang indirect contributors solo parent. Ang aplikasyon dapat tawan doon ang kahalagaan kan pagkuha muna kana SPI siyali sa opisina kan mga solo parent, division kan mga solo parent, kana magkakanigong local government unit nanganing ma-update ang sendang membership record sa PhilHealth party kana nakapalaman sa circular. Kaya nantis mo kitang magpadagos ka na sa tuyang programa nagkakapira mo ng mga hanap buhay. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS Charm Fab Gold makapun sa charm, walang amoy kulong kahit sampay sa laon. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold makapun sa charm, walang amoy kulong kahit sampay sa laon. Makapun sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS good madumi masya. Hello bright for blue. Isang lang
Bloom with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello Pride Bar Blue. Isang labalang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom, use. puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. 7 healthy habits. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin bang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Come join, let's shop and let us have fun here at Gaisano Capital. Nice place for all of us to go. Prices of goods are very low. It is a place for you and me, where you can count in any way. Perfect store for the family at Gaisano Capital. So come buy more, spend less. Luzon, Visayas, Mindanao with Gaisano Capital. The best place to shop for all. Come join, let's shop and let us have fun here at Gaisano Capital. Nice place for all of us to go. Prices of goods are very low. It is a place for you and me, where you can count in any way. Perfect store for the family at Gaisano
The best place to shop around. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na po kitang 27 minutos makalampasan alas 8 nin pagkaaga. Happy birthday palan ki Anita Tirao Apolinar. Yan po sa Tarusan, San Francisco digdi sa siyudad kan Iriga. Siyempre ki Madam Police Captain Villa Sereno, Deputy Chief of Police kan Iriga City, Philippine National Police. Iniman pong breaking news. Pinag-confirmar naman kana Commission on Elections kasudma na nagpanchar na kana kandidatura para senador and pastor kan Kingdom of Jesus Christ na si Apollo Kibuloy, pagi kan sa iyang abogado. Kibuloy na haloy naman na nasa most wanted list kana Federal Bureau of Investigation sa nasyon kan Amerika sin nakakulungon yan duman sa Campo Crame sa Quezon City. Ang nagaatubang sa mga kasong qualified human trafficking, child abuse sa dakulpang iba. So mga may kaso baga, nako man giraray kan Commission on Election. Pati nga ni si dating alkalde kan Bamban Tarlac, si Alice Gu. Pinakandidato man liwat pagka alkalde, pambihirang buhay tayo ni. Inaga-confirmar man kana sarong Chinese national na nakaiba niya sa selda sa Thai prison ni Xi Xijang. Nazarong self-confessed spy kan China na si Gu Huaping. Nabistado man bilang Alice Gu yuan na-recruit kan Minister of State Security kan China tanganing mangalap nin intelligence information digdi sa Pilipinas. First of all field agents recruited by state security will have very detailed background information investigated. And there are also hacking teams and hometown associations and chambers of commerce in charge of overseas information collection, including the secrets and weaknesses of some people that will be held in the background information. Sigon pa kay Wang Pugi sa video interview na pinaluwas sa Joint Committee hearing duman sa Senado kasuudma. Mientras na nagkaibahan o magkaibahan man sa selda ni Xie sa laog nin saro asin kabang taon, sinabi ni Wang na ipinagkatiwala sa iya kan sa iyang kakusa ang nagkapirang classified documents kung sain nasambit ang pangaran ni Gu Huaping. After my release, he entrusted me to handle some of his declassified file matters, sigon pa ki Wang. Sa nawaka nga.
Okay, kumusta man sa mga parantabay niya to? Diyan po sa Banawaan ka na buhi. Ki Dr. Renz Nonato sinman ki incumbent Consul Bilyasan Dawa Nonato. Yan po sa Banawaan ka na buhi. Nagbabalik man si dating Alkalde Margie Moran Aguinildo. Halos kompleto naman po ang sendang linyada kontra ki Mayor Lacoste. Kumbaga yudati ang magtatandim man salado kan Team 1 sa paagi ni Mayor Lacoste sinman incumbent Vice Mayor Jopred Balagot. Kumustaman dyan po sa Santa Teresita di po sa Ciudad Gan Irga ki Lina Barasena Rambuyong asin man ki Manay Hilda Rambuyong. Siyempre ki Manay Pinagunowon. Igwapo man na nagfile ni na COC pang last hour kasudma. Ining si Salome Tonge, presidente kan Pili Camarinesor, taro sa nagfile kan sa iyang COC kasudma. Ay bagay ning malinaw kung ano-an nag-filean kay ning kandidatura. Ano daw ang lalabanan kay ni baka congresswoman. Filing of candidates in the province of Camarines Sur was smooth sailing. This is the assessment of the Commission on Elections after the last day of the certificate of candidacy filing for the 2025 midterm elections according to the statement of Officer Attorney Noriel Badjola. Those who filed for COC include prominent personalities, those from political families and ordinary citizens. This is an example of Salome Omeng Tonge Enea. God sent her to clean and change politics. Pambihira. Sugo pala ni Diyos. Some aspirants are lacking information. That's why COMELEC didn't immediately accept the COC. But it's good that COMELEC didn't reject it because it's the right to file COC. Dahil kung ani Arab kung anong pigpailan kayo ni sugo na ini Diyos na magkandidato. Ay kung silo konwinsan mga kandidato niya to. Ay man kaya pinagsabi ka na Commission on Election kung ano ang lalabanan kayo ni. Pati COMELEC nariribong. Nangyayari po digdi sa tuyang nasyon, halos puro pamilya na sa naggabos gusto ng magkarandidato ang sarong pamilya. Kumbaga, political dynasty. Ni mayo man maginibuan na Commission on Election, pagparakoon ang mga kandidato. Dapat kita baguhon ang COMELEC rolling. Minsan kadakol kan mga nuisance candidate na nagkakarandidato.
Kan iba pati pera dulu sa obos. Kunyan kumbaga dahil man karapat dapat. Dan iba nga ni, dahil mo maintindihan, ang daralagan kan isip. Tapos so iba may mga kaso. Magiging kandidatong gobernador palan kan grupo kan isalbar digdi po sa syudad kan Iriga. Iyo si Bong Rodriguez asin man magiging congressman inda si Philip Fortuno. Siyempre kaibahan inda sa grupo si Congressman Arne Pontevilla, Attorney Pichi Alpilor, Bukal Gigi Pilapil asin man Engineer Mil Aboneta sa katuyuhan subot na makuha ang totoong progreso sen reforma para sa siyudad na Iriga ring kunada ag bilog na probinsya kan Camarines Sur. Sabi pa digdi usad na patunay na abilog na pamilya Alpilor luwas sa unuman na naging desisyon ni former Mayor Madel Alpilor. Sad na klarifikasyon na gustong ipaabot sa lambang suportadores ag kahimanwa sa payabatang syudad na Iriga ring kunada ag bilog na probinsya. Yan po ang mensahe ni Attorney Pichi Alpilor sa kakan grupo. Yata pala na Metro Manila to Bicol magiging 4 na oras na sana, pambihira. Iguang pinahiling sa tuyaw, digdi sa picture. Ang mga train na pwedeng magbiyahe haling Metro Manila pasiring digdi sa Bicol Region, vice versa. Abang gagayon kan kotse kan mga tren ngonya na kulay puti na may background na pula tapos iguanin blue may background na puti. Pero yun na po yun so pinagsasabing subway train. Tagdigdingani sa siyudad Pucan Iriga dyan sa Barangay San Francisco. Ito bagang kunyan ka na PNR dyan. Terminal. Pinag-re-repair na, pinag-re-renovate. Kaya lang ining mga subway train na ini, garo dahil naman ini maagi po digdi sa siyudad kan Iriga. Ibang ruta man sabi iguang gigibuhon na panibagong ruta ang Philippine National Railways na itong gihan diretso sana. Field Report! Ano na sa linya man si Karondang Atan, pasok. Kuya man, sa tiyang dugang na informasyon sa lado lokal, poon sa kakanon, mga magkayo na eksperyensya, mga tanawon o lugar na pwedeng bisitahon, sangkod sa man na inlain aktibidad na pwedeng gibuhon duman sa siyudad Inaga. Ang ikinagsiliter na mga entries sa Nagayon, 365 photo and reel contest kan Naga City Tourism Office. Bako sa na sa visuals kundi kumagin sa pag-live ng istorya, duman sa caption, ini-expose ng patribayan ang mga nagbarali kan sa indang mga entry post, duman sa social media. Alagad,
kan sarong algaw, formal naman na ipinagsarado. Ang pag-ako kan mga entries para digdi. Nagkakalap na sila ang admission at tourism office sa mga manggagana na makaka-preside din 10,000 pesos. Ang third place, 15,000 pesos naman. Ang ikadwa, at 20,000 pesos ang first place. Ang mga manggagana, i-anunsyan mismo sa maabot na October 21 ngon nga na taon. Dugang na informasyon sa lalo lokal, Kabarkada Karonda. Jonathan Oliva reporting. Field Report! Salamat karundang atan sa mga heras mong informasyon hali dyan sa luwas. Antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa nagkakapiraliwat na mga pagiromdom. Narito ang mga benepisyo ng pag-inom ng iBerry araw-araw. Taglay ng iBerry ang natural na sangkap ng iBright extract at bilberry berries. Sa may malabong mata dahil sa diabetes, eye strain dahil sa PC at gadgets. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Naranasan nyo na ba ang pagkapagod ng inyong mga mata matapos ang mahabang oras sa harap ng computer o cellphone? Ang iBerry ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Huwag hayaang maging hadlang ang malabong mata sa inyong araw-araw na gawain. Gawing bahagi ng inyong daily routine ang iBerry at maranasan ang pagbabago sa inyong paningin. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Sa pagod ko minsan, tumas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan kong mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care! You care? We care. Kidney Care. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Nakagain ka sa ayam? Irabax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sali na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas sana, Law Office ni Attorney Ferdinandinho, Arani Sayusan. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.
ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Tolentino ng bawat Pilipino. Sa problema ng tubig, internet at kuryente, dapat bigay todo ang solusyon. Dapat mas magandang serbisyo, mas mababang singil. Pag si Senador Tolentino, bigay todo. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Kuha na lang kitang 9 minutos antes po kitang magpaaram. Di daw kita sa kamugtakan ka na panahon. Dagos nang natunaw ang low pressure na nasa West Philippine Sea, northeasterly surface wind flow o Andoros na naghahali sa sirangan ang nakakaapektar sa extreme northern Luzon. Yandras na nagtitinirma na hababa ang tsansa na maglawag ang tropical depression na nasa luwas ka na Philippine Area of Responsibility. Inian nasa rayong 2,755 kilometros northeast ka na extreme northern Luzon. Unya na aldaw dahilan sa northeasterly surface wind flow ang Batanes sa Babuyan Island, yun makakamati ni na dikit na panganuron sagkod sa mapanganuron na kalangitan na isolated na maruluyang pag-uran.
Mentras na generally per Widerman ana kondisyon ang aasahan sa Metro Manila asin natatadang parte ka nasyon. Higit man na panganuron sagkod sa magiging mapanganuron na kalangitan na may isolated kan mga pag-uran, pagdaguldol asin pagkikilat na daraman kan mga localized thunderstorms. Nagasirang man daw kat subagong alas 5:47 nin aga sin masulno pini at yan na alas 5:40 nin pagkahapon. Kaya day po maha dita kumbaga natunaw na an low pressure area kuta na yaon sa West Philippine Sea. Yan palan sa merkado publiko kana syudad nin Iriga kunya na nabaga cordon. Itong nasulong rice section ano daw? Gigibuho na dyan. Baka magkaigwanan nin rehabilitasyon pag-repair o kaya dagos ng ribayan na sinambit ng edipisyo. Sakon maobserbaran niya to, mahihiling niya to ang kamugtakan kana sinambit ng building na nasulo talagang hard life na. Kung re-repairon lang yan, mas delikado po yan. Baka magbagsak ang sinambit ng edipisyo. Ta siyempre nasulo yan, medyo maluya na nasarig kan mga poste kayan. Kumbaga matapo na. Kaya ang dapat yun yan kunyanta reperon totally bag-uho na rebaya na ang edipisyo ang building tanganing bakong delikado sa mga paratyenda. Ihapot ta daw yan ki Attorney Nonoy Wapirinan, City Administrator kana syudad po nin Iriga sinman ki Mayor Rex Oliva. Kung ano na talaga ang gigibuhon kan nasulong porsyon kana rice section dyan po sa merkado publiko kana syudad nin Iriga. Hoy, kumusta man dyan po sa Siyudad Canligao, probinsya kan Albay, ki Sir Jerry Navarez ang LTO Chief. Siyempre, digdi man sa Siyudad Can Iriga, ki Sir Noel Barbacena ang Chief Administrative Officer kana LTO digdi po sa Siyudad Can Iriga. Ming dakol ang mga marinyo kan rehistro kan sa inda pong mga bihikulo asin itong mga marinyo man kan sa indang mga driver's license. Kaya langon yan medyo magurgastos na pag re-renew saka talagang matindi na ang proseso pag ma-renew ka ng driver's license. Kaya ito, mayo man yan na nag-re-exam otro. Ngunyan, pag ma-renew ka, ma-exam ka otro. Kumbaga may reprisal. Tapos, duman sa mga ma-renew po, kansendang driver's license, pwede na po kamong mag-exam sa length ka na Land Transportation Office dahil nakamumapasiring sa opisina. Kumbaga hahanapon na lang so portal. Tapos dyan na lang ka ma-exam sa online.
dako lang katabangan po yun duman sa mga marinyo kan sa indang mga driver's license. Kumusta na daw ang pag renew kan rehistro kan mga bihikulo ano daw dahil na nagpipilang gayo sa mga emission testing center digdi po sa LTO sa Ciudad Can Iriga. Kung minsan grabe bagaan pila tapos mapa-schedule ka muna antes kang makapa-emission kan sa imong i-renew na rehistro kan sa imong bihikulo. Kamusta man ki punong barangay Nina Ablan asin man Manay Munching maglapid dyan po sa San Jose, Bao, Camarines Sur. Asin dyan man sa Antipolo Old Nabwa ki retired Air Force Alex Celeste ki Grandi. Asin man ki dating kagawad Lowell Yeno. Siyempre ki Consyal Manol Oksano Luzon. Konsyal na madaling dulokon saka kadakol ng mga serbisyong itinataw dyan po sa Banuan kan Nabwa, libreng pagpapasalming, libreng check up kan mata. Kung minsan may mga itinataw pa siyang mga grocery items, nagpaparapol lagad si ibang konsyal dyan, garumayo sana. Pero igwa. Bene, nabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot ng informasyon si Jonathan Oliva. Na information si Chief PS si Jimmy Gonzon. Tuman sa transmitter si Ricky Sagayap. Sa lado technical, si Chief Engineer Abelindon Toralyon, sa muya pong Chief Technician. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa indong daing sawang pagantabay.